Our God is a living God. Náš Boh je živý Boh. I call him today our God. A ja ho dnes nazývam našim Bohom. But 25 years ago, I had a different God. Ale pred 25 rokmi ja som mal iného Boha. In reality, I was worshiping the devil. A v skutočnosti som uctieval diabla. I was born in a Muslim family Narodil som sa v moslimskej rodine in Iraq. v Iraku. I was taught from my childhood to hate Christians A od narodenia ma učili, aby som nenávidel kresťanov. because they were liars Pretože bolo mi povedané, že sú to and they klamári. claimed that Jesus Christ was crucified. Ale oni prehlasovali, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný. That was a lie. A pre mňa to bolo klamstvo. Allah took Jesus Christ alive before they crucified him. So it's written in the Bible. A Biblia Allah, hovorí, že Allah, the God of Muslim, they claimed that Jesus was taken away before they crucified him. a vlastne Allah tvrdí, že Ježiš Kristus bol vzatý z kríža skôr, alebo bol vzatý skôr, ako ho ukrižovali. And he gave somebody else to the Jews to crucify him. A Allah niekto iný, gave a Allah dal niekoho iného namiesto Ježiša, koho vlastne ukrižovali. Today, of course, we know the Jews never crucified Christ. The Roman they did, you know. A dnes vieme, že to neboli Židia, ktorí ukrižovali Ježiša, ale boli to Rímania. I was told as a child that the Bible is falsified, is corrupt, it's not true. A keď som bol dieťa, tak mi bolo povedané, že Biblia nie je pravdivá, že je prevrátená. And of course, all the Christians, they are infidels. They are ritually not clean. A že všetci kresťania sú vlastne nečistí podľa rituálu. So if I touch them, I have to wash my hand 3 times. A keď by som sa bol dotkol nejakého kresťana, tak som si musel 3-krát umyť ruky. And of course, you know, I am better than all of them. A takisto ma učili, že ja som lepší ako všetci oni dokopy. And even I have the right to kill them if they don't believe in Allah and Muhammad. A dokonca mi bolo povedané, že mám právo ich zabiť, ak oni neuveria v Allaha a v Mohameda. I learned this in the school, Toto som sa učil v škole, home, aj doma, in the mosque, v mešite and of course in the society. a samozrejme aj v celej spoločnosti. That was the spirit that controlled me and my life. Toto bol duch, ktorý ovládal mňa a môj život. And if I don't follow it, Allah gonna just put me in hell while I am even alive. A keby som nebol poslúchal, tak by ma Allah uvrhol do pekla ešte počas môjho života tu na zemi. Out of fear, I had to believe in that. A bol som nútený tomu veriť zo strachu. Please, before I continue, I want to make something clear. A skôr ako pôjdem ďalej, chcem, aby ste porozumeli niečomu. I am not here to tell you you should hate Muslims. Nie som tu, aby som vám hovoril, že máte nenávidieť moslimov. Not here to accuse them. Ani to, aby som ich teraz očierňoval. You should know I have so much love towards Muslim Mali by ste vedieť, že mám veľkú lásku v srdci that voči moslimom. I love and bless and pray for those who killed my brother. A ja sa modlím a teda milujem aj tých, ktorí zabili môjho brata. In reality, I love them more than ever before. A v skutočnosti milujem moslimov ešte viac než kedykoľvek predtým. But because I learned the truth through the Bible and through the Holy Spirit, A preto, že som spoznal pravdu skrze Bibliu a skrze Ducha Svätého, I have to tell you the truth tak musím prehlasovať pravdu. about the spirit of Islam. A musím hovoriť pravdu o duchu islamu. And the spirit of Islam is described in the Bible. A duch islamu je popísaný v Biblii. It is an evil spirit, Je to zlý duch, controlling people by fear, ktorý ovláda ľudí strachom teaching them to lie a učí ich, aby klamali and to kill. a aby zabíjali. And what I'm telling you, it is written in the Quran. A to, čo vám hovorím, je napísané v Koráne. As a young Muslim, maybe I did not know the whole Quran, Keď som bol ešte mladý, teda bol som moslimom, tak som nepoznal celý Korán. but after my salvation, Ale potom, ako som sa znovu zrodil, the Holy Spirit guided me to study the Quran and the speeches of Muhammad. ma Duch Svätý viedol k tomu, aby som študoval Korán a listy Mohamedove And showed me the holy truth. The Holy Spirit is the spirit of the truth. a ukázal mi pravdu, pretože Duch Svätý je duchom pravdy. So I wrote everything that I learned down in books. A tak ja som všetko to, čo som sa naučil, napísal do kníh.
And I hope that you can get them from Brother Yaakov later, and I will give him everything. A môžete tie knihy dostať od... The electronic books, I will give them. Aha, takže v elektronickej forme Jaro má všetky tieto knihy, môžete si ich od neho vypýtať. Back to me in my childhood. A vrátim sa opäť k svojmu detstvu. You cannot run from the spirit of Islam. A nedá sa utiecť od ducha islamu. If it is Friday and they go to pray midday, A v piatok, uprostred dňa, keď sa treba modliť, you must go with them. tak musíte ísť tam, kde idú všetci. If you don't go, maybe your father will just take you with him. Ak by ste nechceli ísť, tak môj otec ma poťahol za ucho a musel som ísť. And even if your father will not force you to go with him, the neighbor will look at you and say, "What are you doing here? Why don't you go to the mosque?" A aj keď by tam nebol môj otec, tak môj sused sa na mňa škaredo pozrel a povedal mi, prečo nejdeš do mešity. In Ramadan you have no choice but to fast. A počas Ramadánu nemáte na výber, musíte sa postiť. They don't make food home, when it's Ramadan. Jednoducho doma sa nevarí, nie je tam žiadne jedlo. The reality of Ramadan Muslim, they only change the habit of eating, A Ramadán je jediným zvykom, ktorý teraz je v podstate je to len o tom, kedy sa je. And they call it fasting. A oni to nazývajú pôstom. Instead of eating during the day, Namiesto toho, aby jedli cez deň, as they should, tak ako by mali, they start eating, during the night. tak oni jedia iba v noci. This is not the fast that God wanted from us. A to vôbec nie je tak druh postu, ktorý Boh od nás chce. And if you ask a Muslim, why are you fasting? A keď sa spýtate nejakého moslima, prečo sa postíš, He doesn't know. tak on vôbec netuší. I do it because it's one of principles of Islam. On to robí len preto, lebo je to jeden z princípov islamu. But what benefit do you have from that? A aký máš z toho úžitok? They don't have. Žiaden. I have seen hundreds of them. They are very angry in Ramadan. A ja som videl stovky moslimov, ktorí sú veľmi nahnevaní počas Very Ramadánu. aggressive toward others. Sú veľmi agresívni voči druhým. Because they are hungry and they would like to eat, but they are afraid to eat. It's not allowed. Pretože sú hladní a chceli by jesť, ale nemôžu, pretože to nie je dovolené. I come from the north part of Iraq, from the mountainous part of Iraq called Kurdistan. A ja pochádzam zo severnej časti Iraku, tam, kde sú hory, tá časť sa volá Kurdistan. My grandfather, he was an agha or sheikh. Môj starý otec bol... Sheikh, sheikh? And, but we were living in Baghdad. Ale žili sme v Bagdade. My father studied in the UK and married a British woman. Môj otec študoval v Británii a vzal si za manželku Angličanku. We were living in Baghdad. A žili sme v Bagdade. I finished my school and secondary school there. A ja som tam vyštudoval základnú aj strednú školu. Of course I was living in sin. A samozrejme, že som žil v hriechu. But still I felt that I am better than any other Christian or Jew. A napriek tomu som sa cítil, že som stále lepší než akýkoľvek kresťan alebo žid. And according to the teaching of Quran, A podľa vyučovaní Koránu, as I told you before, tak ako som to už spomenul, if I tell them to believe in Allah and Muhammad and they refuse, I have the right to kill them. a ak by som kresťanovi povedal o tom, že musia veriť v Allaha a v Mohameda, ak by oni odmietli, tak som mal právo ich zabiť. So the spirit of Islam teaching me to kill. A duch islamu ma učil, aby som zabíjal. But it also teaches me something else. A tiež ma ale učila niečo iné. I am allowed to lie. A učil ma, že je dovolené klamať. As long as I want to progress and spread Islam. Pokiaľ, teda ak za účelom toho, že budem šíriť islám. Every method is allowed for me to do just to spread Islam. Akýkoľvek spôsob je v poriadku za účelom šírenia islamu. Even during the war, especially during the war. A obzvlášť počas obdobia vojny. And there is the word love mentioned in Quran only one time. A slovo láska je v Koráne spomenuté iba jeden jediný krát. Said Allah, He loves, the what we call them terrorists. He called them mujahideen. Je tam napísané, že Allah miluje teroristov, teda je tam to slovo. He called them mujahideen because they fight for His cause to spread Islam. A
on miluje týchto, neviem to slovo, mujahidíc, pretože oni šíria islám. And in reality, Allah encourages them to commit suicide, you know, like suicide bomber, put bomb here and explode. It's very good. You will go to paradise. You know? A Allah ich vlastne povzbudzuje k tomu, aby oni spáchali samovraždu cez ten teda samovražedný bombový útok a im sľubuje, že oni potom pôjdu do raja. And I believe many of you, they know, you know, maybe what is waiting for them in paradise. Ale myslím si, že málo ktorý z nich skutočne teda vie, že čo ich čaká v tom raji. Nothing said for the women. A nehovorí sa tam nič o ženách. But for the men, Allah prepared 72 virgins, women. Ale pre muža, ktorý sa dostane do toho neba, je tam pripravených 72 panien. And some young boys too. A takisto aj niekoľko malých chlapcov. And they could do what you like in His presence, in paradise. A oni si môžu s nimi robiť čokoľvek chcú v tom nebi. Now you understand why we have Muslim terrorists? A už rozumiete, prečo máme moslimských teroristov? Back to me. Dobre, vráťme sa k môjmu životu. When I finished secondary school, I went to study in Nineveh. A keď som skončil strednú školu, išiel som študovať do Ninive. You know what Nineveh is? Poznáte mesto Where the Ninive. prophet Jonah was. A tam, kam išiel prorok Jonáš. It was wonderful just to sit on the hill of Jonah. Still you find it there. A môžete tam prísť, nájdete ten vrch. And you see, you know, the newly built Nineveh. A uvidíte na novo postavené mesto Ninive. And I studied science, physics. A ja som študoval vedu a fyziku. Finished with good grade, very good grade in reality. A skončil som školu s veľmi dobrými známkami. And I supposed to continue my studies. A ďalej som mal pokračovať vo svojom štúdiu. But because I was not from Saddam's party, they sent me to the army. Ale pretože som nebol v strane Sadámovej, tak ma poslali do armády. And after that, they sent me to Basra, to the southmost part of Iraq, to work in the university. A potom ma poslali do najjužnejšej časti Iraku, aby som tam pracoval na univerzite. I worked for a while, then I went to Kuwait. A potom tam som pracoval nejakú dobu, potom som išiel do Kuwaitu. Started working there and had residency. A tam som začal pracovať, ja som sa tam usadil, získal som občianstvo. I was working for United Nations, who sent me to Switzerland and Japan to study for mini computers. A potom ma poslali, pracoval som pre Spojené národy a tí ma poslali do Japonska a do Švajčiarska, aby som študoval nejaké mini computers. No, laser, alebo mini počítače, lézera, proste takúto techniku. So I seemed a very normal person. A vyzeral som ako úplne normálny I človek. have my degrees. Mal som tú titul. I'm working, you know, in very high places. Pracoval som na vysoko postavených miestach. Build a relationship with people in high society. Vybudoval som si vzťahy s ľuďmi, s vysoko postavenými ľuďmi. A real gentleman. Bol som skutočný gentleman. But in the eyes of the living God, I was dead. Ale v očiach živého Boha som bol mŕtvý. First, because I did not know Christ. Poprvé preto, lebo som nepoznal Krista. Second, because I was living in sin. A po druhé preto, že som žil v hriechu. So normally I should go to hell. Takže za normálnych okolností by som mal ísť do pekla. 82, I left Kuwait and came to Switzerland to study for my postgraduate studies. A v roku 1982 som odišiel z Kuwaitu, išiel som do Švajčiarska, aby som študoval postgraduál. But met a German professor who convinced me to study in Germany. Ale stretol som jedného profesora z Nemecka, ktorý ma presvedčil, aby som išiel študovať do Nemecka. So I went to Germany. A tak som išiel do And I Nemecka. started my studies. A začal som študovať. Doctor of Computer Engineering. Získal som titul doktorát, teda v počítačovom inžinierstve. Best place to study. To bolo najlepšie miesto, kde môžete študovať. I was living in sin. Žil som v hriechu. Smoking and drinking. A som pil a fajčil. And I started to use drugs. Začal som brať drogy. Of course, womanizing. Samozrejme, že som bol sukničkár. As a Muslim, you are taught to do something very special. A každému muslimovi je povedané, že musí urobiť niečo špeciálne. Make babies. Že musí splodiť deti. No problem. 10, 20 girlfriends, all right. Just make babies.
bez problémov, mohol som mať 10-20 dievčat, proste bolo treba plodiť deti. Lie to them, cheat them. It's important to make babies because when you have babies as a Muslim, they belong to you, not to the mother. A mohol som im klamať, podvádzať ich, čokoľvek som mohol použiť, a len aby som splodil deti. Pretože ako moslimovi tie deti nepatria tým ženám, ale patria teda vám. This is the mysteries, one of the mysteries of Islam. Toto je jedno z tajomstiev islamu. And this is the reality how Islam spread in the world. A toto je aj spôsob, akým sa islám šíri vo svete. When they came to conquer Iraq, my country, Keď moja krajina Irak bola dobitá, I'm talking 680 teraz hovorím after Christ. v roku 680 po Kristovi. At that time, Iraq was a Christian country. V tom čase bol Irak kresťanskou krajinou. We have 500,000 Jews there. Mali sme tam 1 milión Židov. And Daniel was there in my country, you know. Daniel bol tam v mojej krajine. And many Jews, they decided to stay in Iraq when they were allowed to go to Jerusalem. A mnohí Židia sa rozhodli zostať v Iraku aj napriek tomu, že sa mohli vrátiť naspäť do Jeruzalema. And Iraq was called in the Bible the land of the Chaldean. A Irak je nazvaný v Biblii Chaldejská zem, Where Abraham comes. kde prišiel Abraham. So in Iraq we did not speak Arabic at that time. A v tom čase sa teda v Iraku nehovorilo po arabsky, We spoke Aramaic, like the Lord Jesus Christ did. ale hovorili sme aramejsky, tak ako Pán Ježiš Kristus. But when Islam came from the south, Ale keď sa islám rozšíril z juhu, all men, also the children, boys, they were killed. a všetci muži, teda všetci chlapci, deti boli zabití, boli vyvraždení. Women either were raped or enslaved as sex slaves. A ženy boli, z nich boli urobené otrokyne, sexuálne otrokyne. Harems, you hear the word harems, you know, A boli dané do haremov, to make babies. aby plodili deti. And after 3 generations, suddenly Iraq as Arabic country A zrazu po 3 generáciách sa z Iraku stala arabská krajina, with majority Arabs. kde je väčšina Arabov. But thank God, you know, a minority of Chaldean and Kurds were protected in the mountainous part of Iraq. You know. Ale taká malenká skupina Chaldejcov bola ochránená v tej hornatej časti na severe. This is a bit of about the Islamic history, how Islam spread. You know. Toto je trošku histórie islamu o tom, ako sa šíril. I was in 3rd year in my doctoral studies A keď som bol v 3. ročníku svojho doktorandského štúdia, when suddenly I had some tumor here on my hand. sa mi objavil nádor na ruke. It was cancer. Bola to rakovina German doctors analyzed and operated immediately. a nemeckí doktori to okamžite analyzovali a operovali, But after 2 weeks, I had tumors all around my body. ale po 2 týždňoch sa objavili nádory po celom mojom tele. My blood was poisoned. I had leukemia. Mal som leukemiu, moja krv bola otrávená. I was nearly blind. I had very thick glasses and could not see without them. Bol som takmer slepý, mal som veľmi silné dioptrie a ledva som niečo videl. Less than 6 months, the doctor told me, "Listen, we tried everything. You have 3 to 4 months to live." A po necelých 6 mesiacoch mi povedali lekári, urobili sme všetko, čo sa dalo, máte tak 2 až 3 mesiace, zostávajú vám asi 2 až 3 mesiace života. He said, "Listen, we have last treatment, if you like. It is very dangerous. It might kill you, but if you want to try it." Ale máme tu ešte jednu poslednú možnosť, máme taký nevyskúšaný liek, ktorý je veľmi nebezpečný, veľmi vysoké riziko, môže vás to zabiť, ale ak chcete, vyskúšame to. And I told him, "Yes." A ja som mu povedal áno. But he said, no, please come tomorrow. A on mi povedal, nie, rozmyslite si to, povedzte mi zajtra. I went back from him A tak som odišiel od lekára, to a restaurant I used to go. išiel som do reštaurácie, kam som chodieval. And before I was seated, somebody came to me that I know from the university. A skôr ako som si sadol, ku mne pristúpil človek, ktorého som poznal z univerzity. He said, please, I want to pray for you. A ten človek mi povedal, chcem sa za teba modliť. The first thing shot in my head was, what? This infidel, this dirty Christian want to pray for me? A prvá myšlienka, ktorá mi prevleskla mysľou, bola, čo tento nečistý, špinavý kresťan sa chce za mňa modliť? This is the spirit of Islam.
To bol duch islamu. I never thought anything positive about that person. Nikdy som si nič dobré o tom človeku nemyslel. I never thought that maybe the living God is sending me some help. Nikdy som si nemyslel, že živý Boh mi môže poslať niekoho na pomoc. The only thing I thought of what I was taught as a child. Jediné, na čo som myslel, bolo to, čo bolo do mňa vkladané, keď som bol ešte dieťa. So I asked him, why you want to pray for me? A tak som sa ho spýtal, prečo sa chceš za mňa modliť? He told me, because my Lord told me. A on povedal, preto, lebo môj Pán mi povedal, aby som sa modlil. For a Muslim, that's a blasphemy, as saying God is talking to you. You know? A pre mňa ako moslima je to rúhanie sa, že Allah never talks to his slaves, the people who believe in him. Ako Boh môže hovoriť k nemu, lebo Allah nikdy nehovorí k svojim otrokom. But he insisted, please, let me pray for you. Ale on naliehal a prosil ma, aby som mu dovolil sa za neho modliť, sa na mňa modliť. When I had a cigarette in my mouth, I had to pray. A ja som mal teda cigaretu v ústach, tak som povedal, dobre, tak sa modli. That person, as I said, he was with me at the university. Ako som spomenul, tento človek bol so mnou na tej istej univerzite. But for me and for many other my friends, he was not normal. Ale pre mňa, pre mnohých mojich priateľov nebol normálny. When we go to discos, he never goes with us. Keď my sme išli na diskotéku, tak on sa nepridal. If we drink, he drinks always soft drinks. A keď sme my pili alkohol, on pil nealkoholické nápoje. Never smoked or used drugs. A nikdy nefajčil. And of course, if we just try to follow women, he just ran away. A samozrejme, keď my sme naháňali nejaké ženy, tak on utekol preč. So in our eyes, he was not normal. Takže v našich očiach on bol nenormálny. But in reality, he was the normal one, but not we. Ale v skutočnosti on bol ten normálny a nie my. So he prayed, put his hand like that and started bubbling. I don't know what he was saying. A tak on sa začal modliť, dal tak nejak ruky a začal si niečo mrmlať. The only thing I could well remember, the word hallelujah. Jediné, čo som si pamätal z toho, čo povedal, bolo slovo hallelujah. Always saying hallelujah, Heavenly Father, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah. So I didn't know really what he was saying. Stále hovoril len niečo, hallelujah, nebeský oče, hallelujah, Ježiš Kristus. A ja som vôbec nevedel, čo hovorí, iba toto. When he finished, nothing happened. A keď skončil, tak sa nič nestalo. Looked at him, dropped my cigarette, crushed it and walked away. Pozrel som sa na ňo, zhasil som cigaretu a odišiel som preč. Went home. Išiel som domov. The whole way thinking, well, who is this hallelujah? A celú dobu som rozmýšľal nad tým, kto je tento hallelujah chlapík. And then start fighting with Allah, you know. A Allah at that time. Potom som začal bojovať s Allahom. Claiming him that I am dying, claiming, putting the blame upon him that I left my family to study and go back to help them, and now he's not helping me. A začal som obviňovať Allaha za to, že zomieram, za to, že som ho poslúchal, že som išiel študovať, že som opustil svoju rodinu a teraz on mi nepomáha. Don't forget, I was drunk. Nezabudnite na to, že I had just crushed a cigarette. Bol som opitý, vyfajčil som niekoľko cigariet. Some cocaine. Dal som si kokain. And maybe I was thinking of a woman. A takisto mi možno behali po rozume nejaké ženy. Because of my sickness I could not have any sexual relations. Ale kvôli svojej chorobe som nemohol mať žiadne sexuálne vzťahy. I reached home and I slept. A prišiel som domov a lahol som si. In the morning I was just looking for my glasses. A ráno som sa zobudil a hľadal som okuliare. Those who wear very thick glasses, they know what does that mean in the morning. You're looking for your glasses. Tie okuliare, ktoré mali veľmi hrubé skla, tí, ktorí nosíte okuliare, viete, o čom hovorím. But my glasses were not there. Ale nenašiel som ich. So somehow I just opened my eyes like this, just to... Tak som len tak chabo otvoril oči. And I noticed that the tumor here just vanished. A všimol som si, že ten nádor, ktorý som mal na ruke, zmizol. Nebol tam. I did not realize at that moment that I could see without a glasses. A ešte v tej chvíli som si vôbec neuvedomil, že aj bez okuliarov vidí. Shocked, surprised, opened my eyes, went to the bathroom. Bol som šokovaný, prekvapený, tak som otvoril oči, išiel som na vecko. I had a big mirror in the bathroom, so I could see how far the tumor was spreading in my body. A mal som v kúpeľni také veľké zrkadlo, v ktorom som sa vlastne pozeral, že nakoľko sa tie nádory rozširujú po mojom tele.
I stood just surprised, nothing was there. A stál som tam totálne šokovaný, pretože žiaden nádor tam nebol. And only one word in my mind. A v mojej mysli bolo iba jedno jediné slovo. Hallelujah. Hallelujah. You say hallelujah. Hallelujah. That's your hallelujah. That's now my hallelujah. Takže to je vaše haleluja, teraz aj moje. I just cried, just hallelujah. I could not say anything. A jediné, čo som dokázal povedať, bolo haleluja. Thinking of that person and hallelujah. A rozmýšľal som nad tým človekom a jediné slovo bolo haleluja. I suppose that day to go to the doctor, so they give me the last treatment. A v ten deň som mal ísť za lekárom, aby mi dali ten posledný liek. But I don't need it. Ale už som ho nepotreboval. So what to do? Takže čo som mal robiť? I called my mother in Baghdad. Zavolal som mojej matke do Bagdadu. Mom, hallelujah, heal me. Haleluja ma uzdravil. A Muslim woman, she does not know who hallelujah really is. A ako moslimská žena, ona netušila, čo je haleluja. So I explained shortly to her what happened. A tak som jej veľmi skrátke vysvetlil, čo sa udialo. So it is time because this Allah, we prayed to him, we gave sacrifice, but nothing happened. A ja som povedal, že ten Allah, ku ktorému som sa modlil a ktorému som obetoval, tak nič nerobil, nič sa nedialo. I thank this hallelujah, I want to talk to him. A ja som stretol tohto muža a chcel som sa s ním rozprávať. My mother, she had a problem, she could not walk without help. She Moja had a mama problem with her legs. mala tiež zdravotné problémy s nohami, ona nedokázala chodiť. And later she told me what she did. A neskôr mi až povedala, že čo spravila. She just talked to hallelujah very shortly. Ona teda len sa porozprávala veľmi krátko s halelujom. Hallelujah, you healed my son, now you heal me. A povedala, haleluja, ty si uzdravil môjho syna, teraz uzdravuj mňa. Hallelujah, he did heal her. A haleluja ju uzdravil. Like me overnight, he did it. Tak ako mňa uzdravil počas noci, She woke up in the morning, felt strength in her legs, aj ona sa ráno zobudila a cítila silu v nohách. started running up and down the stairs, A začala behať hore-dole schodmi. waking everybody in the family. Každého, celú rodinu zobudila. And of course my father coming out, angry. What is this? A môj otec sa zobudil, prišiel, bol naštvaný, že čo toto má znamenať. Hallelujah, heal me. A ona povedala, haleluja ma uzdravil. Who is this hallelujah? A on povedal, kto je ten haleluja? I told yesterday, he healed my son, in Germany. A on iba povedala, že haleluja uzdravil môjho syna v Nemecku. Don't say hallelujah, say Allah healed him. A on ju napomenul a povedal, nehovor haleluja, povedz, že Allah ho uzdravil. And the first time in her life she told him, no, it was not Allah. A ona prvýkrát povedala, nie, to nebol Allah. Because I asked hallelujah to heal me and he healed me. A ona povedala, ja som požiadala haleluju, aby ma uzdravil, a on to urobil. Who says hallelujah?